Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan alara, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Talo dagiti nagbalin a boyfriend ko. Ngampasig a konsumisyon ti impaay da kanyak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lara. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nakamisuot ka man yun dita. Amok nga orayam ti reply ni Sander. Siguro, saan na ka manin a replyan? Makapasuron nga rod. Nagtulag kami asukunan nak numalpas ti trabaho. Ngaman niya ti orasan, di man lagparik na. Orayam latan Kasano no saan ko ang mauray ti reply na? Aguray aklatan dito'y office? Ketwan no saan mo ang mauray dito'y office? Within 30 minutes? O di agawid kanton. Kasano no into nakaawid akon kat addan dito'y? Siyak tumanan ti dakas. Siyak tumanan ti saan ang nakauray. O di kong gunana. Apay ngamin ta saan nga reply? No saan ko lang ay ayatan ni Zander. Nabayagan nga insina. Saan mo to matla ka ba ulan ama po? Kaway ti biyag mo? Kat, day tamot ng tirason no apay nga abuswan na ti kinaanos ko. Ay na, friend. Ikam ngamin iti pagnakman na. Kas kumaitian niya. Ibagam ano anya titulagan nyo nga oras. Naskan nga agtungpal. Tano saan? Panawam no agladaw-ladaw. Sige, padasag to nga ibagakan kwa na dayta. Apay ang nagladaw mo asumbatan ti chat ko. Siyempre, busy ak. Anya ko matipagbisbis yan. Amumet nga da trabaho. Urayak pa yung matamalpas ti trabaho sa ag-reply. Apay ngay siya. Maichat ka matlata, uray ada trabaho. Agsabali tayo ti trabaho, Lara. Ti ko namket di. Okay lang kan ka apagurayan nak itinabayag. Anya ka di ti plano, ha? Agpasyarta, wano makiapa ka kanya. Kaya't kulaang nga ibagakan ka, ano adda tulagan ta, di nak kumamot pagururayan iti mabayag. Di ka di makaaw-awat? Apay di ka lang makaurayan. Agdardaras ka launa yun. Gaputa ka na yun mo to nakastoy kar aramidam kanya. Nuna umakan, nasaysaya at laangan mo agsinata. Anya ti kunam? Tuling ka di. Kunak, agsinatan. Sina adagos? Imbes sa baliwam dagiti saan ko akayat? Sina adagos ti ibagam? Kasano kat dinakmat maawatan? Anyang arot ti kahit mga aramidag? Patayabag ti motor ko? Saan mo't nga iti kasta? Ala, gusto nga rodon. Mapantan iti nagtulagan ta pagpasyaran ta. Naladaw kami tanagawid anak ko. Nagpasyar kami pa'y ka ni Zander, tatang. Apay nga rodasan mo pinadagas dito'y balay. Tapno nagkape pa'y ko mga umuna. Agdardaras mo't anagawid. Intulod na klaang. Kanayon mo't nga agdardaras ti boyfriend mo. Kasla kanayon na busy. Talaga nga min abisi akanayon, tatang. Kasano? Adakabsat na pagad-adalon na. Unangam kaslawan oras na ken ka. Imbag ata nakapagpasyar kayo pa'y. Nabayagan at tulagan mi dahito apa nagpasyar mi, tatang. Gistay saan pa'y anatuloy tanala daw manon. Ay una yan. Kasta man ti ugali di imo na akaayan ayat mo. Isuan nag-break kayo. Wan nga ron, tatang. Kasla agpada da iti ugali ka ni Zander, nga awan oras da kanya. Agpada da adanda ni saan makareply kadag iti chat ko. Imbag tamaan anu sampay ti ugali na. Ay ayatak ngamin ni Zander, tatang. Saan nakakadiasukunan ti kaayan ayat mo, Lara? Saan mat nga reply? Isong agtaksi akon nga agawid. Inawagam ko Saan mo't lang nga sumusungbat? Ang mga nubisi. Busy mo ta kanayon, dayjay. Iso danda ni awan oras na kanya. Ay, kat-aw-awatem latanan. Ay, jak amo no pagpatinggaan ti anos ko kankwana, Nina. Sorry, no saan ko anasumbatan ti awag mo kanya kiti kalman, Lara.
Okay lang. Maawatak mo't asaan asyak ti priority. Kat ada ko mamot ibagakan ka. Anya dayta? Nauma akon iti kastoy, Zander. Isungag pa iso siguro tinakunam. Anasaysaya at no, ag-break talaangan. Anya? Umanugot akon iti nakunam idi kanyak. Ano na uma akon? Nasaysaya at nga ag-break tan. O sige. No dayta ti kayat mo. Sige. Ag-break ta nga rudan. Panawan kan. Talagang awan patag ko ka ni Sandra. Imanugot adagos nga ag-break kami. Ano talaga nga'y ayatan nak? Saan ko mga imanugot? Isumot lang nga awan oras na kanyak. Gaputa sa anak gaya man anapatagkan ko na. Gusto dahil na pa nagsangsangit mo. Sikat nakisina. Ito, sikat nagsangit-sangit. Kasanuman ngamin, imanugot adagos. Di naman lalinapdan, idi nakibreakan ko na. Dito mamapanagnagan. Asaan ka napatagkan ko na? Dahita nga rin ti pagsangita. Saan na nga'y ayatan? Idin to ta. Ay ayatan pa ilaan. Ay, friend. Malipatam tumat laang dayji asander. Iso di ka nagsangit akasta. Madadaan laang ti kinapintas mo. Sige nga ron. Agparo akon iti taxi. Taagawid akon. Agsangsangit ka kadi, miss? Saan? Napulingan aklaan. Ha? Kasano kung maamapulingan ka? Mabalin ka di. Di pa nagmanehom lang ti asikaswam. Pasensya ka na, miss. Concern na lang ngamin kan ka. Okay lang. Mabalin ka di nga lang tinumber mo. Tapay. Kwa. Alam mo tinumber ko. Iti kasta. I-text na klaang no kasapulam ti taxi. Okay. Mayat nga ba iso day tasing-asing mo? Basta i-text ka anytime akasapulak ti taxi. Ariglado, miss. Agar-aram kadikan kaday jay a taxi driver. Kanayon na kamot nga umay sukunan dito opisina. Wanina. Kunakon kat. Amom, naidumduman ni Troy. Troy gayam tinagan na. Kapay mo't ako nam anay dumduma. Ngamin, ada oras na kanyak. Iso aka na yun ti mangichat kanyak. Kat, main in love ka matan? Kasla, kastan. Ay na friend, kilatisam anaimbag. Ang mga nuintun madamdama, si kamanan ti agsangsangit. Masiguradok mo't ngawan asawa na. Gaputa ka na yun nakmot nga awagan iti rabii. Ala, makaamu ka. Nasaya at mat no addan pangibaw ingam itiriknam tapno malipata munday ja asanda. Agyaman na kiti panang sukon mo kanyak, Troy. Awanan yaman na, Lara. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Agyaman nakmanan. Kaano ka ti panang sumbat mo kanyak? Napudno ka kadi at talaga kanyak, Troy. Napunuwakan ka, Lara. No kasta nga rod, iyam-am mo ka kanitatang ko. Una, kaano? Itan, iyam-am mo kan kas boyfriend ko. No kasta, sumbatan nak nga rodan? Apay, saan mo kayat? Kaya't ko lamunay O sige nga rod, dumagas ka iji balay, ta iyam-am mo ka kanitatang ko. Tatang, ada iyam-am mo kada kayo. Nay, adamit ka duwa manak ko. Iso ni Troy, tatang. Kaayan ayat ko. Naimbag arabi iyo, tata. Kastamit kan ka barok. Napudno ka kadimit lang iti anak ko. Napudno ak, tata. Ayatak iti agnanayon ti anak yo. Nasayat nga rod no kasta. Sandinaw tinagamamuan nyo iti anak ko. Kananya ti trabahom. May saak a taxi driver, tata. Kukwak ti taxi nga iman manehok. Nagbalin na pasaheros ko ni Lara. Kaya't iso tinagamamuan mi. Kasta ka day. Malanga rod.
Dito'y kayo pa'y tamang isaganak iti kape. Agkape ka pa'y sakbay apumanaw ka, barok. Hello, Troy. Uray sanak pa lang asukunan. Adalakad mi kadagiti gagayam ko. Makaamuak tulatan nga agawid. Anya? Sa dino ti papanan nyo? Mangan kami lang itirwar. Anya? Apay adagiti pay lang gagayam mo ti kadwam. Kat adakmat. Mabalintamat ti mangan itirwar. Troy, banding mi mutanday ito nga agkakadwa. Maminsan laang mo ti makabulan. Ala, palubusan ka. Ngamsukunan ka. Apaman amalpas kayo amangan. Ha? Apay? At dapay sa bali papanan nyo? Awanan. O sige, sukunan nak nga rod, apaman amalpas kami. Anyamatan ti boyfriend mo. Minuminuto mo't nga umaw-awag. Saan ka di akina sa umon itay? Wan, di mo't makaururay. Kinunak mo't asaan tayo pa'y analpas anangan. Sumbatam namin. Bye-bye amdita. Kinunak mo't itay nga urayan na ti awag ko. Ngam saan mo ta makaururay? Amangan mo aga pa kayo. Makamumot ton ano, saan ang makaawat? Siguro, adda kadwam alalaki. Kat saan mo akayat ang makita na nga adda kaaw-awag mo? Anya ka kadi? Saan ka di asinungbatan ka? Kat kunak nga urayam ti awag ko? Ngam saan ka mat ngamin ang makaururay? Apay nga rod asaan mo asungsungbatan ti may kadwa, may katlo, kan may kapat nga awag ko. Gapu tamang mangan kami. Saan ka mo ta makauawat? Maamuak la ang aluklok na, Clara. Dakas ti mapasamak. Diyak kaya ti malukloko. Anya ka kadi? Saan ka aluklukwan? Hello, Troy. Apay kadi? Saan pa'y analpas ti oras ti trabaho? Addaak dito'y ruwar ti opisina yo. Urayan ka dito'y. Nagsapa pa'y laeng. May isang nga oras pa'y san tumalpas ti trabaho. Tapno awan ton ti adu arason mo. Asaan ka asukunan? Apay akastamo ton ti aday ti panunot mo, Troy. Anya ngay ti amok. No addamat sa bali a boyfriend mo. Awat sa bali a boyfriend ko. Si Kalaeng. Nasayaat mat no kasta. Tano addam amuak. Dakas kayo kanyak. Anya? Anyan, sa bali mo ti ugali ti kaayan-ayat mo, anya? Wan nga rod. Kaslapay ket di mabutbuto nga kun kankwana. Asino mo ti saan nga agbuteng? Kat kasla kanayon nga agipangpang ta. Kat awan mo't mading aramidom. Diyak kaya to ti kastoy, friend. No dagiti na palabas a boyfriend ko, kat awan oras da kanyak, sa bali mo't ita ni Troy. Obsesamat unay kan. Delikado ti kasta. Anya ti rumbang aramidak. Ay, ibagatan nga ay ayatan na ka. Ngam, sobra mo't apanagayat, friend. Diyak kaya ti kasta klase ti panagayat gayam. Kasla saan mo't tan anormal. No kasta, makibreak kan kankwana, ita tanasa papay. Ita, anya ti ko na makayat mong ibaga kanyak, Lara. Kaya't kunti makibreak kan ka, Troy. Anya, iti anya agapong may break nak. Anya ti basol ko. Diyakon kaya titigtignay mo. Nakabutbutang ka. Day talag pangpang tati amom. Katawan mo tar aramidak. Sorry, Lara. Diyak lang amin kayat ang maagaw da kay ti sabali. Diyak kaya ti kastang ugali ti lalaki. Isong aglin ni Patan, Troy. Lara. Respetuam ko mamot ti desisyon ko, Troy. Sige. Awan maaramidak, no day patikayat mo. Uray na sakit para kanyak. Awatag asi pupuso. Awanan maaramidak. No saan mo nakayat? Manipod nag-break kami kini Troy, sa anak pa'y anakiayan-ayat, Mr. Lonely. Gaputa mabutengak, nga amangan no agkamaliak manen, iti mapili akaayan-ayat. Tuy pagayam mo, Lara. Agyaman nakpagayam Lara, iti da ito apakasaritaam. Nasayaat met, ta nakibreak ka na sapsapa kini Troy. Gapo, ta tinalabas nga imon, ket makapatay ako nada. Barang makaamiris met ni Troy, ket saan nanton nga ulitin, tikas iti inarabid na ken ka,
iti sumaruno nga agbalin a kaayan-ayat na. Ala, di mo lata isarra ti pusom, iti sumaruno pa'y nga ayat. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged di tinagan alara, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.